Wabafowethu, igcokama seliphinde lagila izimanga. Lezi imanga eligilayo ligila ngengoma engikholwa ukuthi abantu abaningi bayazi futhi sinesikhathi yaphuma kwi-EP ingoma ethi 24/7. Le ngoma siphinde yabuyela kuma-trending emva kokuthi-ke iphume ikunombolo 1 kuma-trending. Siphinde yabuyela-ke kunombolo-ke laphana-ke 27 kuma-trending song emva kokuthi-ke zibuyiswe lezi ngoma zingenama-viewers-ke ezazinawo before. Le nto ingundaba mlonyeni ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi Mthandeni-ke uyazenzela ku-online. Sikhumbule le ngoma ibreak amarekhodi amaningi akhona endimeni-ke kamaskandi yaze yadlulela-ke kumarekhodi amakhulu-ke e-South Africa ahlonishwayo njengoba isiphinde futhi iphinde izovela ku-number 27 esibuye isibili. Le nto bafowethu iwumlando ongajwayelekile futhi ongakazi ube khona endimeni ukuthi umculo kamaskandi ithi ingoma yakho isiyaziwa, abantu abaningi sebeyi-downloadile, abanye benayo ngisho emafonini, abanye sebayikhohlwa mhlawumbe, abanye-ke basayidlala, kodwa ithi mayibuya iphinde futhi izotrend. Le nto bafowethu ayincane. uMthandeni washo wathi-ke usazobusa kuze kube ngunaphakade. Asazi noma wayeqinisile noma-ke wayeyisholo nje, kodwa-ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo, sifisa ukuzwa uvo lwakho. Thina-ke siphuma kanje.